Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam doa kanyugatan, salam Ramadan. So bihayaun aun kita program bagu halam sin Rafiji channel, halam ingansin programnya halam sin Rafiji channel ini tasdik tukud-tukud bihat. So pinikun title ini sebab in kita ini manusia ginisan biya mga pikilan, ginisan biya mga tukud-tukuran ataupun guni-guni unin pikilan. Jadi werum makapasahat tulong sumukawa kita saja biya makahati makapaham sin unin pikilon ta unin bang dendi magtawag tanggapan ta unin tao yon reaction sin tao yon unin pikilan ta unin hinangon niya yon ang anak ko pinihin title tasdik ito supaya hibis sara trendi di takakitaan di takapahaman maingat tabis sarahon sabi sa papiato sa bukun dahil sa 100% lang true ataupun bunal sumukawa yato amok sa jab ko so maka kita ini manusia kamatauran di tahikakuha imbya mga himumungan ta sumukawa reaction ta to yan kay ingatan sin kay panan bihan bunal ka guys. So we had to halam singkuan ini komen kamu like and subscribe guys. Support this program sebab ini hatinya we have a talk about the many things. Hatinya matao din bi story hunta bisara hunta ginisan na motivation nasihat hatinya inamin mapasud ta palam sim program halam si Rafiji channel. So guys, kita nyura still my home studio, budget studio, so the old studio guys masih raw meron na napinda murah. So yang penting doon benefit of content guys uno namin biya kaparluan ni makatanan din ini ambok si nasihat ambok motivation paginawa baranta kahalan ini pakarayawan. So guys biya mag-comment mag-map kamo ang sopa mag-comment nyo biya bisa rawayag mag-map kamo guys diliton tahalom singkuan ito sa malingkan bang comment hikarayo bisan kita di mag-agree sumukawa di mil kita unuin pandapat ta unuin napikil ta unuin hikarayo. So pama when I'm wrong bang dendi lang yan nasala dimil kamu pendapat bahwa beheni bihat. So guys aku pun manusia biasa so mesti aw natin orang pendapat ta bukum bunal so supaya tu agrihan ta kata mesti melainkan bitu sila unta bian hauni imbunal hauni bukum bunal di sama jari tu ununta na sadya so kat into magdihil beheni bisara himumungan bunal unta na sadya halom sin natin halom sin panay mata so mesti kita dimihil pendapat unin bunal unin bukum bunal so magbiaos-biaos sumukawa kita ini halom sin komen ini guys mungkin ini kawas ko kanyo halam sim video ba ini isara ko yung komen nyo ang komen nyo beheni. Okay guys, the first tasdik adlaw ini the new program in my Rafiji channel long ta tasdik imbis sarahon ta pasal simbiya mga guys YouTubers Facebook ini muna na tausog nagkasinan atau nagyambian tubunal nakasinlong niya olong video naka-viral ataupun ba ini mataon nagkita. So guys ini bunal niya betan ta kamu sing bunalan sin natin niya sin about sin kuan ini sin pagganan pagkuntin ini. So guys bang halam sin system sin kita patausog magbayta sin bunal mahang pay namin long niya bang siya sumod Facebook yon sumod siya YouTuber yon magkasinan siya di pa sumuka on na biya on na long ikuan mga kaibanan katay manghuran tabi manag-up sebenarnya guys di kita depends on hambuk bang saja to so pamatausog gini bang tausog saja guys magbeta simbunal mahunit pa kita kumawa dito atinya long nya in Facebook gasabab sim video to nagkasinan di pa guys bukun pa bunal imbya mga guni-guni sing kita nyo on sa kaibanan long nya ang hinangan ta ko video kamu maghinang video ataupun magbablog kalong sintori to na haula bang dendi vlog ataupun video kalangan na ka video acting na ka. So guys ini yung tandanya guys so ang bago-bago ini i-upload ko mga ano ba ini mga video kako ini bisa ra bunal kita simbunal long ta content creator maginang day sab kadang-kadang mag-arrangement bisan long ta mga kampung long sintoren so bisara ko kanyo guys ang yung kaya na lang ya bago-bago ini so pamala ang video ini bago-bago kakilaan nyo kan pangalang simbang sata bangsanya yakan
sumukawa long tamaranya kataan sampai tausug. Lapay na balong ta badyaw yakan tausug ini makira siya hambuk mengibarat kumakuan hambuk siya kampung. So guys, ini tandanya guys. I-upload in video tahun tanang kaya in bayadnya ang putagi sa dolar. Putagi sa labi dolar, ang putagi sa kawan tag 5. Di bang nyo kakitaan sa malengkan ha imta screen ya i-screenshot taman, iweta taman kanyo. Ipakita taman kanyo. Guys so ampun kalangan bago-bago ini mustak desab giato sa ngayon na nagkita yan na Ramadan ako nagkalang compose kung kalangan ito yan na Ramadan promote guide. So support besab ka like ka mga bangsa so lang ya mustak lang yan nagkasin si matawad na sa lang yan nakawa sin nga bayad niya rendi $5 lapira. So bang ta mga kuan-kuanon biya sinambok ini ambok katay manghuran ini long ta. Ang kutagi sa point kawan tag 5 in bayad niya ni bang ta kuanon time ison biaya on long ta. Kay man tagi sa kapituan tag 5 sin Malaysia. Bang piso labi upat nga katus kanuman tag 5 bang piso. Dahil tanala labi long ison bihat to na labi kurang na siya bihat to. So guys, mataon maganggapan nung si mga kaipanang katay manghuran lang ya maguno ako madto maginang video di ra ako bayaran. So kita nyo na guys, hambuk video to pila rin bayad. So in cost ta maghinang video biya kamo ini example la maghinang adya kalangan video kalangan ta in cost mo long sintaw rin di minyak mo long sing mga tao hola long nya lanan si mga sasakatan mo karan mo panyap mo sangsa mo. So biya to rin bayad bes masuk labi na 200 ngay po in views hangpo tagi sa labira in bayad niya kay mampilak sin Malaysia pat nga kato sin piso. So kamo na may nga estimate hato guys bang kamo baha biya din hapan dapat nyo bunal ka inanggapan sing kay pana ang kana yung kabaan ko guys biya mga kita nyo ini mag content creator ambok pujian dahil sa bla biya mga magko-content hawla biya pagkakitaan ko la hindi ko kakitaan ito no comment lah biya pagkakitaan ko I'm salute biya mga magko-content hawla palimarayaw tod sila biya mga magkarya sama sila inkarya sama ini biya mga siwu-siwu sila sama-sama sila biya mga maghinang video magtapang-tapang sila hindi tanay sa haliw ring hato dito sa kaya ngatan sa bapina ko ini artinya hat ko kita di ko kaya ngatan mga payment imbayad in cost biya diin uning kita ako biya tula biya magtamang-tamang sila magpa-upsin biya kay banan content creator ataupun magbo-vlog kay banan kung pangangalang kay banan mag-acting. So banga ko ito ambok siya positive kitaon sing kita nyo hangka bangsa biya magtabang-tabang sa biya guys di na kita nyo makapagpok sim biya mga pagnganalong niya bayad ha content ataupun Facebook ataupun YouTube sa magtabis sa raw nyo to kita nyo na guys panghambok video ra ini hangunta bukong pa siya kung form hati niya mustak ataupun mataw din bayad ito. So yung kusing kay manan ito maghinang estimiton ta na labi kay mampilak sindi labi upat nga katos sin piso long ta estimito nyo na biya diin ito hula malayo mesti in cost niya matawday sa so madto magkonte ni mga katay manghuran tabian guys bang ako malabo ko namin imagine on dito guys amin tas di kunta lang tabi si mga title si mga program ini amin tas di kunta bang kita makarihil video sonto in kita ini kumalang live show mustak guni-guni hunta nakasine sa blog niya bukom bihat to yung guys biya yato na invite ako kanyo true story biya ako na kanyo biya kita ako true yung biya mga keadaan ataupun situation si mag-Facebook ataupun mag-YouTube. So sumukawa din di imbiya mga kaibanan na biya makita nyo nini masanang to imakaw na sila kamatauran lah pagkakitaan ko kaibanan ini biya kako pun akan di ono salila duka business na sila business sibi-sibi bang amin long ya puko niya to dira siya mahinang forever long bihato na sadya Derek Nadja bihan makauntung ataupun makausaha. So ini magkawade sab siya pinon mo rin di spend your time long ikuan suway on time mo full time about simbiya mga mag-content creator ini suway ko focus suway matawad idea mo. So ginisang guys intalyon mo bang isab bisara hong biya mga tao ay makasul pa lang video so pama ako maginang video kakilaan nyo rabi so pama idara in the jurik in the tong
hinangan ko sila video. The side effect is hikarayaw resab kanila. Sebab promote kanila biya si mga magkakalang. So pama ako contoh. The simple example biya ka ako magkakalang contoh. Ako mag-video ka ako. Kelebihan ko rito, ka-promote ako biyahan. Bang araron to rin mag-promote ini guys, suwe ko magbayad. Bisa mo asubuhon na katani mag-vlog ini. Bang araron to in kuan, suwe ko magbayad. Sebab i-promote ko, sama nanya, hamok pa kauntungan dahil kay mo, dahil sinamin nag-video yan to. Sebab in nag-video niyo sa munal-munal niya. In video man to, di siya makausaha video, makausadya. Sa munal niya, ini kiausaha niya, sebab mataw dihinang niya video, mataw ini, ataupun matuyo siya. Bisan ko sa maghinang video, bang ko na matuyo, di na ko makusasin namin kahalan ini guys. Facebook, mag-YouTube ini. Tidak ko, bang ko na matuyo, talent mo, meron lang, idea mo, monit na ko atin sumorb namin problem biadiin amin ikapasaka simbi ang mga commission mo long ta about si mga video mahunit na guys dita tinya maiyan so kat pun magkita de sab siya edge ini guys magpasusud promote biya mga panyap aun sabi gumawa biya before long ta magplay kita si mga video gumawa na siya to so mabukid to promote so may magbayad so bayad ito guys sin da sa to guys sipunon pa yan to so ito po na sumud o masaway ro this my personally experience. Okay guys, so piato guys, di kita bajari biya mga tasdik ataupun magguni-guni halom si pangatayan ta. So ini kayan ta biya mga sila ini aon taymaan nila bulan-bulan, biya so pama ako mag-organ, magpo-photograph. Matod usa guys, di ko ka-story hambok-pambok ang pabiya business magdakang ako kaginisan. Beta si bunal magdakang matahay. Matod guys. So ginisan nato yun yung tunglugi niya ito is up masing-masing lah niya to. Is up to you lah. Bang ini intakaran mo guys. Amin long ya ini saja yung fokusun mo sa bunal-bunal niya. Di pa siya kabuhi alam sin amin kategori simpang sata. Sebab so, supported to kulang pa magbayta si munal guys mataw pa yung suporta pa kwa dahil sinamimbang sa takandi ini the true betan ta kamo simbunal amo pa ini hikakaunta na bangsa amin longya bangsa pasto bukong palasya mo bukong paisuso di pa makakilakay mo kakilahan pun kau pagkakitaan mo magkalang-kalang pabiyahan the category biya mga kalangan bangsa tayo ni guys mataod pa yun namin bukong siya biya popular biyan popular pun ha category singkitan nyo sadya kung biya si mga kaiwanan ni nilong tabi kaiwanan bangsa hindi na mataw din biya mga magguna si biya mga kalangan nila si music nila so mataw din supporter nila mabista na biya to the short story long tabi to mataw din supporter nila then kita ini amo pa mabisarata na ibang sata in artinya mismo na taymang hudda guys. Ini kay story ko na rin the true story lang ikwan bukon uno mismo na tayo manghud mo bisani mag-share yung video mo di share mataw din beni bukon desab katan di ako imian katan aun sina mag-support sa aun si mag-support aun sini mag-support bisa raw ta rito amo pa bangsa mo na bisan ning katay manghuran mo ni pang tungod mo tay tay ka mo na tay manghud mo pang tungod mo lasya mo makakilala mo bakay kay mo yat to guys dira mag-support di mura mo 100% sumuport kay mo paling lumike sim video mo bunal ang kana inamin halam sim pikilan sing kita nyo guys long da habang sa taong sugi ni subay to aun parubahan aun change niya subay ta ubahon di kita majari magpikilan bihat to guys subay supportan tayong bangsa ta bisisyo na subay supportan ta alam nga magbisara makasinsan sila rin makasin di kita majari bihat to guys kurang-kurangnya so bihat to guys ikakaunta mga mag-support din bang makadjari lah at least long sin English supportan din bang sata kimita kita bisan nito dita kita un makataud makabalik kimita kita artinya at least aun supporter ito hangan simbang sata biya mga magwan ini long ya magkarayahan siya maguno ka magkasinan kasi yung mga yan sukod guys sukod bisan pa magkarayahan na si magkamiskinan. So imbiya mga yan lijiki masing-masing sumugawa imbis sa raw ta rin di hangan sim pag-supported to kulang ulong ta habang sa ta
bukon namin sa bunal niya supaya supultan supaya siya magkarayang bukon. Sumuka ang bisaran ta rin di the true story lang sinden di wayro namin lang ya tausog biya mababato rin kita nakan di mapapaing pandangan ta dito abaw simbang sa takandi. So biya to guys, di na ako magpawasin himo mo nganta. So how po bisara dito mga guys, mga katay manghuran ko di ta majari pa unahon biya mga tasdik simpang hatayan ta biya simpang sin title day balik-balikan ko atinya sabuton di kita majari magyan siya magkasinan siya aturon ta na isab guys, may ta siya magkasinan. So unalnya biya ako magbeta simunal nakananamtud ako biya mga nakahampit ako simpagnganan lang niya bayad sin YouTube ini pagnganan guys. Suwera sa mataw pila tahon na guys dahil 2017 lah dua ngay buhang putag pito sampai pa dua ngay bukawantag upat na ako nag YouTube marehalaw mga yan pa mga 2 tahon ako biya mga nakahampit-hampit siya biya mapagnanan lang niya bayad sa YouTube. In Facebook ini yan pa makira siya 2 tahon sumukawa way pa ako nakakukwantod nakahampit to siya pagnanan lang niya bayad Facebook ini way pa biya bang akaron siya biya karang-karang bang mga long niya bagaji biya baki pa karang-karang ni sa labi-labi. So guys, biyato na mga imamangkuha po bisara mga tay manguran di kita majari bangin katay manguran ta mga tawang hinihat video hat maglako unsun to acting sumukawa imbya mga magbo-vlog sa bato po magko-content sa biya kako example na ako maghinang video suya sa beto ako yung mag-cause bihan ako yung mag-ungkos sa long tago na pakayon ko to uno ba gunahon ko na membiya mga kamuyad to hasupaya pag-promote ko rin sa mga YouTube ko sa Facebook ko. So yung kamu sabing kalabihan sing kamu amin ko kontenon ataupun hipopost biyan halom sim video yung kalabihan in advantage makaanyo isab dito long ta yung kamu long ta sa may nang sa promote ay ka-promote kamu bahawa ini magkakalang ini ito ini. So guys bang akaron to di mag-up labi long ikwan labi siya rin ha magkukontent amuna namin hipopromote ito bang legit mo ang sukod mo ang talent mo inshallah umap ko rito sabab simpag-posting ka tayo manghuran mo. So, ikunta guys dito bulan puasa, bulan suci Ramadan, mga kamapan kanyo, salam Ramadan kanyo, salam magpuasa kanyo katan, mga tay manghuran. Ando kaylo, muna-muna na ginahawaran ko, ikunta pikilan guni-guni, magguni-guni kita, bangin tao makosaha, masusa kita. Yato guys, supaya ikunta inyad to. Bang makausahin ka tayo mo kurunta, masusa kita. Sabunalnya sumay pagsarang sukulan ta magkukuyag kita sabab sinta katay manguran ta nakausap kung na kita isusahon labi-labi na mang kita nakalamod pa nagtamang kanya biya mga mag-video guys tabang ako biya ni baba ko maghinang video ni okay important tabihan yung pagsarang sukulan ta patuhan guys nakausa siya, nakakuan siya ano kayo bisan na kumanhulas sangsa nakatawang kita kanya. So yung magbaus the kuan long hikuan ini masabot tabi mga spiritual na ba may makasud na siya dita nakakitaan ini sumukawa yung pagnganan long yan Tuhan adil siya di siya manglaog hagi na kawabaran sin kita hamba niya. So suway kita yakin kanya sumukawa biadiin in hikari hilisab ka tulid jiki bang bisan in tauhat tumahod himbiyo niya dukaing neng guni-gunita so biat guys so salam dua na saja kanyukatan keep support this program in Refugee Channel tasdik guys. So bisan ako mag-story ba ni kita kamu dumungog kamo bangaw makanyo marayaw ando kawanyo karayaw mang sopa ma atin pagdungog nyo di karayaw ando kayo mga kamapan iban komen kamo supaya labi marayaw susungon in hinangon ta program ini tasdik. Assalamualaikum salam goodbye salam Ramadan.